ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони канали Саудо ТВ, мардами ютуб, мардами сарбаланди тоҷик. имрӯз 5 феврали соли 2025 аз рубли 114 сомони 60 дирам дар бонки Эсхата. навора то охир тамошо мекунем. барои реклама ҳатман муроҷиат мекунем. шумо дорои замин, мошин, хона, квартира чизе боша роҳӣ кунед, навори баъна дар ютуб, тикток, инстаграм ҳаракат мекунем. дар кӯтоҳтарин муддат биягон пасанди савдо кабутем. ирӯза наворда ҳастай. хонаҳо фақат аз дохили душанбе, аз рӯи дархост буд, аз рӯи хоҳишҳо, аз рӯи комментариҳо хонаҳоро аз душанбе мақсад тасмим гирифтем ки навор кунем. фақат аз душанбе хонахар бошен. то охир тамошо кунен. наворда як лайк, як комментария беҳтарин, подписатсия кунен, аму зангулаша васа кунен. дар аму таги комментария нависен аз куҷо то чанд сума шумо дар хона дар кора, мо навори баъдина реклама мекунем аз рӯи комментҳои шумо. ирӯза навор мо фақат аз душанбе ҳайдусон. то охир тамошо кунен без пропускат. як дона лайк, як поддержка аз шумо, наворои ҷолиб, хонаҳои беҳтарин, арзон аз ҳисоби мо дӯстони азиз. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузопировски акаи Нозима тавсия метем ки тӯли чандсолаҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. мақсад барои шумо аз 100 кило зиёд боша. агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Туркистон мебаранд, мерасонанд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону, Бухтару, Кулоб, Восе, Файзобод ва дигар шаҳр ноҳияи Туркистон бурда мерасонанд. аз номи канали Саудо ТВ ба ширкати Акаи Нозим занг занед. мақсад борошон ҳар ҳафта ба Туркистон мераса. марама занг зад сон роҳӣ кунем бортона. мегзарем ба аввалин прессҳои фурӯшие ки рӯймон карданд. прессҳои фурӯшӣ ҳастае ки қариб 500 дона дар ноҳияи Восе. нархошон як донаш 10 сомонай. ҳамин прессҳо аралаи мақсад чиянд? Кадарза алафи қоқам мега арала кардагиай. хулас арзониш кардем ки срочно савдо карда шава. ноҳияи Восе, деҳаи ҷавонӣ. занг мезанем аз номи канали Саудо ТВ. рақамҳои 5013 ахираш дастида фақат занг бизанен. фақат маслиҳатка бигирен азиз. як донаш 10 сум. маслиҳат кунен, дастафкашам муомила кунен, можид бикунан, можид маслиҳат қатъи туғри бигирен азиз. хулас занг занен, успетка бигирен, арзониш кардан бояд савдо шава. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки рӯймон кардан дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулпарвар. анаи хонаро тамошо кунен. просто хона зури бад ғалтид, арзониш мондан ки савдо шава. духонага 56 метри квадратӣ дар 4 этаж, доми 4 этажа хона дар аввалин этаж қарор дорад. рақамҳои дастӣ ватсап шуда ҳозир занг бизанед, маслиҳатка бигирен. адресҳоро гӯш кунед бача азиз. об светиш постоянный, ҳуҷҷатҳо 100%, бания ва ҳоҷатхона ҷудо отдельный, мактаб наздикиша, хоб масҷид, аптека, бозори Корвон наздикиша мега. бо ҳама чизи чораш савдо карда мешавад. 480 000 сомон нархша мега. муомилаи созам карда мешавад. ремонтҳои фасони хушрӯи замонавӣ, духонагаи ремонти фасон, 480 000 сомонӣ. занг бизанен, маслиҳат карда бигирен шава. лайкҳо рамонен. хонаҳотонро ранги ҳами ака видеонавор карда роҳӣ кунен. наворои баъдина дар ютуб, тикток, инстаграм реклама мекунем. ҳаракат мекунем без посредник. дар кӯтоҳтарин муддат савдо карда битем бача азиз. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ дӯстони азиз. ҳамин хонаи қумсангиро эълон мекунем. далши қисмати хонаҳода мегзарем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ роҳӣ кардан ки дар ноҳияи қумсангир ҷайҳун. дуҳуҷрага масоати 23 сотик замин, 55 000 сомонӣ нархи ҳамин хона. 15 дарозиш, 4 бараш мега. хоб об свет дора. сохтмони нав сохтагӣ мега. дивол 4.5. хулас наздикишта мактаб ҳастай, беморхона ҳастай, қарор дорад, сертификат дорад. чӣ хел мебинед хона ҳамин ҳолат қарор дорад. 55 000 сомонӣ мега. муомилаи соз карда мешавад. рақамҳои ватсап 36 32 ҳозир занг бизанед.
маслиҳат карда маъқул боша хонаро харидорӣ кунед дӯстон азиз. این خیلی جای مقصد زور خلاص خیلی نفرایی که اگرات کاری میکنن مال حال کاری میکنن بهترین جاهای اینا زنگ بزنین مصرف کنین بگیرین شم 55 تا معامله خوب هم کرده میشه دوستان عزیز. مگذاریم با چهارمین خانه فروشی. خانه فروشی است که نزد حوالگی 5 سوتیق زمین دارد. 3 حجرگاه در ناحیه فردوسی در شهر دوشنبه. حوالی استیاشکا کردگی ремонт و فاسون خوشرو کردگی قرار دارد در دوشنبه ناحیه فردوسی محله دریاباد. نگاه کنید چه خیلی جای زور است عزیز. ремонт و فاسون خوشروی زمانوی کنیچکای مشروطکای میگه 5 3 در خانه 5 سوتیق زمین مساحت دارد. حمام دارد، آشخانه دارد در داخلی خانه های. همین حالت همین سستانی 420,000 سومونی میگه صاحب خانه. خودتون با معلوماتی پرشه از صاحب ملک رقمای 22 و 36 واتساپ شنه بازی زنگ بزنین مصلحت کرده بگیرین. کانال سعودو تیوی کانال پیش دوستان عزیز مقصد یکرین دو ساله که سعودوی خانه ده هستیم تماشابینان هم بسیار پرسموترو هم بسیار خلاص روی کنه خانه هاتون در یوتیوب تیک توک اینستاگرام رکلام کرده حرکت میکنیم تست فروشم تیم. پنجمین خانه فروشی. خانه فروشی است که 2 etaje 5 کمناته 4 سوتیق زمین مساحت دارد. دوشنبه چوالای میگه دهه قبله‌ای قرار دارد. خانه همه حالت حولی فروشی یا علیشی با کوارتیر هم خیلی واریانت هم دوستان عزیز دارد. کدومتون مقصد با کوارتیر علیش کردنی هستن؟ هستن نفرایی که مثال داخل شهر میگه، هستن نفرایی که مثال کوارتیر میگه یا نفرایی که مثال خانه زمینی میگه. پلاس ماسیک رقمای 90 942 واتساپی همی صاحب خانه های نرخش میگه 440,000 سومون میگه معامله سوزم میکنیم شد. معلوماتی پرا یعنی که ویدی نرخ نوش باز ماسیک نگر رقمای واتساپ شموندیم زنگ زنین چخشخ کرده بگیرین صورت عزیز. مگذاریم با ششمین خانه فروشی. انا باز خانه فروشی است که نزد حوالگی 3 حجرگاه مساحت 3 سوتیق زمین دارد. عزیز میگه در دوشنبه تریتوری ماشین بزرگ دهه حیاتی نو قرار دارد. نوحه رودکی دهه حیاتی نو نزد ماشین بزرگ قرار دارد. 3 در خانه 3 سوتیق زمین دارد. خانه دارای ремонт های خوشرو، خانه دارای تگش پدوال، مسئله آب سویت 300,000 سومون میگن نرخی خانه را معامله سوزم کرده بشه. کدومیتون خریدار هستین زنگ زنگ مصرف کنین. خانه هاتون ویدیو نوار کنین یا که صورت های فسان گرفته روی کنین یا اینکه رفته خدمان نوار فسانش میکنیم کچ اسوینی صورتش قطعی کچ اسوینی ویدیوش قطعی بعد رکلامش میکنیم حرکت میکنیم که تزده فروخته بتیم. وقتی که ما خانه هاتون نوار کردیم دوستان عزیز مقصد تا سوداش نکنین از کانال نمیگیریم شد. وقتی که سودا کردیم بعدا ما می نویسیم که ما سودا کنیم از یوتیوب چیکار میکنیم ادالیتش میکنیم بچه عزیز. میگذاریم با هفتمین خانه فروشی. خانه فروشی است که نزد حوالگی 6 حجرگاه مساحت 4 سوتیق زمین دوستان عزیز در کوروان شهر دوشنبه که 4 سوتیق زمین 4 سوتیق زمین داره که باز 2 سوتیقش باغچه‌کاری داره. خلاص پایان کوروان زاپراوکای فیروز قرار داره دوستان عزیز. 6 حجرگاه سودا میشه با نرخ 400,000 سومونی. ремонт رو ببینید چه خیلی فسون کاگی خب دروازه فسون چسبوندگی ремонти زور پروژه فسونش قد کاگی
خلاص معلومات پراشه رقموی واتساپ 52 59 ده هازی زنگ بزنید مسیحکه بگیرین. و نفرایی که مثال شما در کوارتیر در کورای ارنده کمنا در کورای یا که زمینی فروشی در کورای نشاط این مسئله در واتساپ فقط نویسین دوستان، در تگ کامنتر ننویسین که جواب داده نمیتونیم، فقط در واتساپ دوستان عزیز. میگذاریم به هشتمین کوارتیر فروشی. آنای کوارتیر ببینید که کوارتیر فروشی است که در سیرک کوچه نعمت قربایفی شهر دوشنبه یک حجره کوارتیر در دوم اتاژ امی دوم اوبشی خودش 4 یا 5 اتاژه نیوکنن در رسم میبینین ده اتاژه 24 کوادرات متر یک حجره 350,000 سومانی میگه نرخشه. خونه حالتی خوب ده قرار دارد، کاندیسنر دارد، خب ماشین جمعشویی دارد، 4 اتاژ نی دوم بوده است. حاجت خونه بو هموم یک جا کدگی 350,000 سومون میگنشه. معامله سوزم کرده میشوه همراهی صاحب خونه. رقم‌های 53 واتساپ شونای معلوماتی پرا خوینگر زنگ بزنین باز مسیحت کار بگیرین. سیرک میگه کوچه نعمت قربای شهر دوشنبه ده قرار رسون عزیز. میگذاریم به نهمین کوارتیر فروشی. کوارتیر فروشی است که دو حجره کوارتیر در دوی موشیونه 52 متر کوادراتی دوشنبه پاوروتی لنینگراد نوسترویکا کنچکای مشروطی 41 میگه. خب دویم اتاژ 52 کوادرات متر ساختمان بود شدگی. 2 ماه پس اجازاتی ریمونت داده میشه. معلوماتی بیشتر با تلفن رقم‌های 1001 حوزی با زنگ زدن واسه بگیرین. خونه همه حالت کدگی 280,000 سومانی میگن. معامله سوزم کرده میشه دوستان عزیز. 280 تا میگیرین یگان 50 تا اگر از خود کنین اگر میشه 330,000 سومانی که 50 تا دم ریمونت آسان میشه، خوش میشه. خودتون با زنگ بزنید دوستان عزیز مسئله که بگیرین شما. میگذاریم با 11مین کوارتیر فروشی. کوارتیرها را بیشتر قبول کنیم ده. دو حجره کوارتیر است که در دوی موشیونه 48 متر کوادراتی پایان کاروان گراوزاوت شهر دوشنبه سروش نه فروخته میشه با نرخ 340,000 سومانی. معلوماتی بیشتر زنگ بزنین بگیرین شما. بعضی نفرها در امو کامنتر همین است که سعود تv خانه هاتون به نهایت قیمت ای. وقتی که ما در خانه روی کردن نرخش انیق کردن مثلا خونه 400,000 را ما میتونیم امروز 200,000 مونیم نمیشه. با هم خاطر دوستان عزیز چیزی که روی میکنن و یا از ما نیست، از ما باشه خیلی موج در ارزان کنیم. خب معلوماتی پرشه رقم‌های 84 و 51 واتساپی سوی مولکای خودتون زنگ زدن واسه کنین. 340,000 سومونی دو حجره 48 کوادرات متر دوستان عزیز. امی دومده قرار دارد. میگذاریم با 11مین کوارتیر فروشی. کوارتیر فروشی است که در دوشنبه در ناحیه فردوسی کاروان 7 اخترده قرار دارد دوستان عزیز. دو حجره کوارتیر که دوم اتاژ در قرار دارد 60 متر کوادراتی 7 اختر لبی روحی کلون. این خانه میبینید ریمونت و فسان خوش زمانوی. خانه با همه چیز چراش سودا کرده میشه از جمله کاندیسنر، قولینهایش، تلویزور، شفانر، стиральная машина, духовка, микроволновка و دیگر چیز و چراهاش سودا کرده میشه. ریمونتش هم بد نیست. خلاص دو حجره ریمونت داری 420,000 سومونه. نرخ نو در داخل دوشنبه دوستان به نهایت قیمت ای. مقصد همی کمتر انصاف هم چیزی خوبه اینه که همون مسئله ساختمانی قیمت که هست به هم خاطر نرخ هم چی میشه دوستان؟ نرخ همو کاتالوگ های خونه میشه. میگذاریم با 12مین کوارتیر فروشی. کوارتیر فروشی است که یک حجره کوارتیر کوادراتش کمتر بوده است 19 متر کوادراتی در 4 اتاژ کوچه دهاتی شهر دوشنبه. نرخش نکی کمتر ارزان ترک 220,000 سومانی. خونه در شهر دوشنبه قرار دارد. شرایط خونه خیلی نغز است. خونه
ба чизу чорааш фурӯхта мешавад. хуб маълумоти бештарша занг бизанен, ҳамаи адресоша хулас бо мегирен. рақамҳои 0921 рақамҳои соҳибхонаҳай 220,000 сомонӣ абача 220,000 кадан. хулас агар конкретни хадмат бошен занг занен ва сакинен. чизе ки ёфтем, чизе ки хоҳиш кардем, ҳамаша навор кардем. ҳамин як лайки бепул қатъи моро поддержка гарини када метонен. комментарияда навор маъқул шуда боша тоқи тамошо карда бошен, нависен ки мо тоқи тамошо кардем. фақат адуши дастгири дӯстон. номерои ма барои реклама кардан мошин, замин, хона, квартира чизе боша дар WhatsApp рӯи кунед, реклама ка фурӯшта мегузорем. нашоти одамое ки комната мекувен ку хеле аренда квартира, аренда комната ё нафарое ки хонаҳотонро аренда меспорен, бародаре ки заминшон дар курай дар комментариё менависен. фақат дар WhatsApp нависонен, навори байна эълонтон мекунем, ёфта метем иншоалло. лайкҳоро монен, максимални подписатсия кунен, зиндаву сарбаланд бошен дӯстон азиз. номерои ма барои реклама кардан мошин, замин, хона, квартира чизе боша дар WhatsApp рӯи кунед, реклама ка фурӯшта мегузорем. нашоти одамое ки комната мекувен ку хеле аренда квартира, аренда комната ё нафарое ки хонаҳотонро аренда меспорен, бародаре ки заминшон дар курай дар комментариё менависен. фақат дар WhatsApp нависонен, навори байна эълонтон мекунем, ёфта метем иншоалло. лайкҳоро монен, максимални подписатсия кунен, зиндаву сарбаланд бошен дӯстон азиз.